Kagat life. Ainkom Triskel. Kat kilomalap. Arson suko fingwan kat fatnamet. Kal sibena ispela inale. Wala damal Triskel inakilin met las kusay masimet. E yokki ginagay wa kan wi met nakay wala kusay ke pelchingay. Kaksakanal. Ke sibaw daka kadin daga ako lang long me malipit ng singyo. Wednesday, January nungol si grow in spiritual wisdom. Grow in spiritual wisdom. Kapkapag ke etay kapkapag kailanman metlangon. Grow in spiritual wisdom. Ang marita nito ke Colossians chapter 6 fosto ni nga singa lu. Inwana bel na kayo watamla si wiyash nga ito ka usi uksi nga history na gayan na usi context very opening first si lu make nga at gana akde fosto ni nga singa lu. In alena swi met flash ko sa inchi na line na kasi fella lap si magat taka from notia ki ke mantiang bang a kapak call and quote kataka meto ako for singal ko na galongol meto singalon ko for singalon ko na singal ko son longol siye for singal me ko na singal ko we lu pita tolu for singal ko singal me ko we for singal ko usi back was magat in an arch ke akataya ki utaga pe ki tak singal na son longol siye for singal ko but read aloud magin me original language Bible mathematics na taga di na ke sife singa na ke mari singa na alle ka pa na po na ke mas mga kumina kap ke shooting kap ke na ke ma lan kat na siya kay si molin life in large in and utaga ke ngon man kat magin that's just the bottom line of front na nga si Fen ang atin na muli good masing amit. Wala no. Kasi ben pakutan yoklan ka, dali kes na nga na pa eh. Ke, orat malan may, lalal fung ni finan kuwam, elosta ka na kita mas samsam kun. Evin kumba mongle, kumutuli, kumakul. Kaya fin chisya jelda ka misingi, kumakul. Na, knowledge are shishla. Kadita no fun na, general knowledge nga left loko, kagade mongle. Tamil Triskel the Kalamila Lali Minjo mal luti ke pop masal neklara machine. We lut na shkewa. Mutulla sing pakat na kalamika. Ako live kat mutulla. Kat chisha shit me. General knowledge abang harsh knowledge art some kanya mga fashion manay ke or masaktalu. Ita mamta proclaim machine kataga chunka de 1852. 1850 na get 2025. Yes, you will get no total machine. But yes, you get the show getting a lack of 2026. She sucked to 2025. 2026. All cost young, yes, she will get a lack of. But in the like Lucian Bell, we look to the Kaya, like generation acos. Cardinals on this lip bram, click the Jumay song, stranger in a foreign land. Sano in May. In ting-ting ni makuluklan. In other words, katin mateng in sang may tayong 4 yang naron. Naro, kadata ka na general knowledge apa na wisdom apa kanin taga iska chang nagawat ma kamol inalad kong siya. Pangay mo nilad, pangay ladmet mo siya. Nakadita tari la issues na kang online gat siya it's a prerequisite na ke molin life ng lakom. Nga akong tigan dito ka issues na kang online god. Agat ka sampram kin malan god. When ki siya insang open wisdom lang god na siya siya. Palalalfong. Lalfong siya polil siya man ke
Rome subtitle for singalon ko singalit ko. Dawat ni self na it's faith alone in Jesus Christ. Shemel the kasam mo. Faith without works is dead. They might act for nag-factual pollingan. O may complement factual pollingan la pangay. Crow pangay mas may na sikat na siya kading kalam ke wisdom silang God. But only growing the wisdom in spiritual wisdom gets been got issues to get on God. Got born again. Got put our faith in Jesus Christ. Nagmakuluklar na niya got issues to get on God. Got fast na me kapat siya pro. Disciple ya God. Pagka masing disciple ya God ifo man katagal na get pro, katagal na get me kaslan God in pel na get wangon man God point got ke kaslan. Pangay compassion pangay me shishishlasing nagelan nage-oyen or malan God. Ng kaslan God magana pa usi mapay. Wan ma-fail kanu siya spiritual wisdom siya. It's come only in the presence, leadership lang God, the Holy Spirit. El pa reveal mapay lang God na siya. Genesis ni reflection magayon. Utaw ka keme, luto mo dito lufos. Singalang ko singalang ko. Pablo na ka utaw ka kemang lang God. Archibeng me, in luti, in kai, inaksyosin, nakatay masyosos na sinumay. Damit lang me, met lang God in syos na. Ako la fal na gawin mawuna kayo. Kastan God, magana pa kayo niti God. Kai ka daksyosin ka. Ako tayo masyosos na siya. Share masing nga ngan God. God being counsel, pel na kayo mga tagar, yes na people. In other words, God being guided. Nakamta siya siya keme, oilan God. Katito oilan God. Masing nga pa inanan keproy larsin, pel na kayo. Kataga katliyan na pa la Jesus Christ, magana pa inanan from kinyakin, pel na kayo. Manin magana pa usi mawul siya ngayon. Knowledge lang fell. Oyan na kayo mat fella offer. Tika nyo siya issues na siya. Issues na siya nga tagal kayo malangkat. Magayon. Kat ni siya makuluklar na mold yakin Jesus Christ. Nag-mold sa siya. That is the only way by faith. Dahil kaya ki siya palalalfog. Ina na siya issues na siya. Jesus taga from get sons up to tolo. Na siya Nicodemus. Nicodemus siya litaw masaplan Moses. I couldn't figure out spiritual aspects ke may means of salvation siya. Elo siya na nito, may Jeremiah, samram gina na si Jeremiah. Siya pa nga smos na masap ngayon siya obos. Samram kan inner being of a person. I think that the Pharisees, nage may scribes, nage elders, nage oyen, may secretaries, mga idal, really outward looking instead of inner being siya mataga, mga toksan lang God. Pachisel daga. El de kain free el dal ligi me Roman Empire el daga makuluk lalo sen wangan. Aga daga artu digikia. Ore ke belchima simle. Wale chimi sinake metlal fun bueli. Closing. Amal just la daga te yamasin. Artu digikia. Yeah. Daga e wot minimum saying. Gosh. Namangan para ko sa nga ni si tak la ke belching ga din taga in me wan kadin so me ke mapay shwas silang gat what Jesus Christ man kenigin mo so gon wan machaya son singa la ko son ko sakalan molingon si bainan rek ingen ang pat mata sano collection wisdom pa kadin di la neclara kapakalwin Pamal Robson, Kaperon, Pamal Ladigma, Machok was the one in Le. Even el Pangun got one on a gatin of full aulia mulching, that there's some like Malia. Malia no lap, Mamisha clue. She'd been a Calvin Yorkshire Ben, that in Calam Gelam, cut no kai one Misha, a carton of Vina, inherit sinful nature. Spirits side of the house, El Misha, El Foy. Now that's got enough. Why not going to choose life? You got to choose that as long as you miss your luong. So
grow in spiritual wisdom by the topic ke masing kading kap ke me lan man majing ngon sigan par sam from get the third person of the triune God a yok shbe kading compassion ke si fe la lap ke which ma from no dia ki ke man diang call and quote bang a copper kada na unit aklu je badash kenge mesingen lonkalang grace and reconciliation lonkalang ak michela naka check nash ke kota aklu kada na mesingen enduring beliefs of the church la lalfun kolan church naka tram kun met la lalfuni ke mariching bata sing so mattress elos in esmak liki yutiki ke ma tako in esolos liki akokwan God ngako mas ke masing as matter of fact itak lamang liki God inji ban ke proilash itak the Jesus liki pa ling si mas run met klas kusange yalong tolu la namising itak le Jesus shitban na tagana shite sunga saptan me gor fosong do a kaplan mishlen chifana akmatalye ko sin man na kayo karanganan manuwos no phone tayin wangin mata ke lem la Jesus eltaka nakadeta ka na e alef taka kapash na ke growth in wisdom ching spiritual wisdom ching eda ka na section aklu si martin at someone na fashion we're working on starting on third morning in malamak to like at someone mga nan ke proilan met las ko sai kadash ke ya na la wang na pa magaday na chipa kala mi ke penching at li na pa la kat sumni ki ako klan ka da din flo paksan yok klan kat we kat kataga proi ke masing piang ape kataga we ko spend proi in siak sin card kadin follow na ke masing mapay pa Jesus Christ Jesus ni dak kat chuman masing taligash tan chipa taga inakas makin katin na proi na gayo masing taga katli na paela itakla by design section aklu singa ni fingat le na pa te point preach ko pa me saklu te point preach ko pa candlestick ko sana me altar of incense itakla force mga kalamingan siya sa saptan mi first ng do la kalamimo spirit soul body soul singa ni takla soul singa ni fingat sumikoy na kema akalamia katana personality lang may ito makadilala in may ito samsam kunyak soul singa refer na kema personality lang may ito na kema conscience lalos daw imagination conscience lalos reasoning memory na we may affection chin kada sum na get mom nuk we tempo la na section na closing an bakit samram kun furnishing to union kat sum ni ki malangat inan ke proilar sa mit las ko sai kada kap fakya kaya dorek makin lain kikiap siya pangit design lal chetan eldan is katalik mapay sing wangin siya gadin ta orek man shin may kat pa na gadin orek man siya kat magayon magana pa siya mauli siya Jesus Christ pa nan fakya ko agad esal naro kusangan minisilos tago fashion malam do katestrik la gador makin lain mata siya main kat loin ta na paano ni mas may kekta na siya katin fast na mit kaya small lang God
Bible na kayo wag taga kaya ngon God. Sita na kalim niya. Bible siya ma-phone na daga direct magin since 2002. Yalong ultuli na siya nga marik na sin mo ito. Wangan ngon taga kaya. Efo, siete suwan saptan me forstånd ultuli akalim. Sipa na akalim niya. Siete suwan saptan me forstånd ultuli akalim ito na manayilya pa itak lang. Jesus Christ pa ito. Jesus pa, inan champion kanya kaya mo wishing niya. When makay na ba kay muligat la. Na kung may liye na kaya oyalan mic flash nga na force fashion niya kaya. Masing na floko. Floko niya minarun ka ingin. Mayok siya pa siya bang. Kat taga champion mga taga matching eh. Ngon Bible na kayo taga ngon man ka. Archibang me in luti doctrines. In guy. Reproof, inactuosity, correction, in akataya maswaswas, instructions of righteousness. Mga yorkship na. Awangan. Mafat na pala, pusapas nga rin na in church. May nga pa nakalansak nga. Wangan kaya ko rin. Wangan actuosity. Wangan. Pangkikiapin kalansap siya ma, ina ng tulog niya gingin. Man na kayo na manas na kaya. Siya yan ay fingat tila lalfong niya. In other words, we blaspheming. Kaya malan ngon matal. Ifo, chisel fa ngon matal. Manit fo, elba kat si vena in flesh. Taka, fast gangon. Kada ko fnandi. It's all about faith. Pang faith ching. Makum ko fnandi. Akum assure of. Ngon magana bagay ni kesta na sumasing. Nara, kataga from grow in spiritual wisdom siya. Ngon kat magay na bagay ni sumasing. Ikat na sin ko sa ngon mystery ka din kaling pela. Matafong na si pangay. Kadil ka nas lagi. Inte ka nag-proilar sa tipelching. Sipa na kaya fe malala. Proilan met na kayo na kaya. O yesi ma yok supay na siya kinyin na. Metiki. E taong katin mutulle. Kaya shik me. Masing yok supay. Kabagat ko lumalap na siyong. Katar na nagawala na lumagat palakin in pel. Nagawa ka mawudsing eh. Kung matayin ka siya, umtang itiliyin siya, mat na kayo. Kung ito in siyas, mat kalansap lom, kaya frontline mystery, mga kumikes na siya, siya nga katinalak, kalim me. Inte ka na, kaya proilan, mat na kayo, lash ko siya. Siya kumitatari. Papawangan magayin wukla yung, kung omniscient, kung ito man na kayo. Kung omnipresent, kung masin na kayo. Kung omnipotence, kung kaliki managawa. Managawa siya niyo. Kung managawa ka siya, fellow, kung kayo neneg in the palm of your hand. But true, kaksikin kung baba, itala kung kat lang siya, kung kat manak na siya. Wana lupi da tolu for siya kaling niya, kung te patin taga, kung long suffering, kelo mo ba, mat nagawain for lao liya. Ay, small. Kung siya ngayon liya siya, Shish, insom na kami siya clue. Ang pangipak ng yok mo, lang si kaulong na sinfel. Kumakalim niya, lang si kaulong, pak ng yok long kaya kung supay mo. Siya kung narela tayo metiki, kumalain ka siya o fel, kumelek fel siya nga, kaya siya nature long, o yellow mo pa lang siya. Attribute siya long na ko. Like love, faith, and option. All so much like and ali kalam ke la kung proof ya machine ma kung so much like ka follow me na ke sacrificial system si ma kung sang na din ka ni point na ke much fun the guy ke fide si ke sap Genesis up to for single megos na gel Jesus Christ el pa phone na man kay wayo el pakatinin kung sa pan el taga ako sten na kaya o yan nagawa mamsang na siya
som na nikel sang mo lag si fan. Inela makuluk lang fel. Kumulay lang na silos na gawa siya lalvin fat timi siya fa small mabat pa. Pero belching at taga kakshakin kumbaba. Proy from the throne of grace ito la kumaki a belching. Wang tafong like a belching. Kadim taga kadim di gas mo dominak kaya ka church. Believing Jews and Gentile, body of Christ singing kadim kap ka pa kaya wala na long ke lanmat long. So kadin de patating na kikiki plan fella singe siya chija sil akalim ni evin gat lang si fella singe katina mat life ni pai elda ko ingis katil gi mo ma ta inu si mo sa si mo si na kadin na kadin matal ene na pa kadin siya kle men kom silikati kaya ngon man kadin kat mat life ni ta kadin te sipa ukay malan fell kat sanctify ki kat siya kle na kaya or malum magay or ke belching at kaya kaksakin kumbab wana leta si matagay na kaya mat life ni saints Colossians katin matana ke malututlom kas molom pole la kalamin katin te patatang na ke sin mat tas ko saya daga na si gas na shish tagat somni gi mapayalom but inan flok na rum ke belching papa long boy lash ke belching papa na manas but without you there's no life source in mishle source na ke lang siya na ke oyan na kayo maushi wala na sin mayet kat woshi but at the same time kat si makashi makuluk wana ga greedy ke bel todo somla come siena matalos ke makuluk elia los na kayo ma tina lang sikum silela orek malalo sife na ito kamitigi ko kapag katlam tashi siya nga share temple siya makumisin inwen koin wimet siya when kumkat matal siya fell loss kumusik kalam siya nakayikan tagadin 4 yung naro mo agad su kaksikin kumbaba kat kulo malap ke pelching kat kulo malap ke wala na long magat palaking na get placings after placings magad isin shell lash kat kawak lash kat kulo malap ke mamungunars minum ko nim nimers en mata lash mana kay wang kumisinasis we were malash kay shi kat kulo malap na shibak es makanya kat mana kay wang grafin fella singin for you glory magay in sang akyok ye fashionly plan gospel sing toch shalom fin fella sing in fakala Jesus Christ na ga chiba kay famulam na nas ata kashagat kay shit ga din steward di mga na kayo akes makinigat kat pa temple ng God ngon lang kat arshin kat matol na ke temple sing temple nom na kayo kan pasal si fan naman kat isu siyang nage ngon si fan na kat Holy Spirit dali su kaksikin kumbaba ke mana kayo wakat proy pe ke matlash omtan munas lalos si bakay kat yung wangan maupe da il la mas fagagadash ke yung tupuk matlalal fungi wana kumakalim me kadin declare in the name of Jesus Christ wangan maupe yung kat proy kaksikin kumbaba na sakay kat kumba master of healer kat proy pe ke matlash na kayo ma machakla wangan la kayo los kat proy tala mana kayo ma makay na shish kadinakol kat nikin mo lash pero ko siya man ministry to na ko in fact kas mo lom but na kayo ko siya na ko na nag-flock siya kat proy
machine shares show na kay walas nung tayo national lalo si back kay kat akas maginigat law yung wang mi siya na silos na kay wasa lalalfong mutulla mol kada udakyak siya pa tasano wala na siya des kung sabta ko fossil do siya walgo sa kanila papa na nas kulo malap na siya yok tigin na kay wakat pro na silos na kay wasya siya namda ke Shikosho kakiki apply chetan na kebelching. You're God pro in the name of Jesus Christ. Ikas na years. Ak first na years niya na papa. Tagarin follow ke. Ishel Jesus kebelching. Papa katalal fungikom. Long broilers. Ak kaya kadak first years. Tagarin wala sila lapay. Na flock na rum kebelching. At kulang malap na siyong papa. Roy ke matlas na kayo wako siya. Tik natas, tik first natas. Yok tigin na kayo may kulas ke every level of leadership lash. Ndak ke show shit ke show la. The local, state, and national government lash, we church leaders lash na kayo at bro. We show lalo sa na kayo. Mat lash na kayo ang kalam gela. At summi ke ako klong papa. Kadi na flock na room. Flock ng kat ke benching papa. Nak manas. Kat takotin langkalang yok long wikat ka true kaksakin kumbata ito masik fin fella singepe fella fosya wana luto mo litolo fosya na kilmeko shakalan mi kilan chef na mga efashikya kadin de fosya kadin focus na ke elchat tu mata level la yo sinkat papa elba ganakin langos ko el pakarangin he's keeping receipt akay kat akay wakibelching about the time of Gentiles in A2 we get second coming of the Lord Jesus Christ when she government institution fell kan katangkum na mana ka washin you in control or got pro get leaders fell no phone ak for shit Tagaringat na sumidal ako. Even wangan. Kumwangan. Even kat na include kong. Katamtang na enforcing. Wana kat liya nagamutan falakos kaya putlal dene. Yot siya nga. Akalim ni. Iketla. Laya taga fukulya na phone na matalong fel. Fin fela siya. Akaya kat nagawa kating tuna ko. Ito la el siya kulukla na el siya kikiyab el tagan kiyab agatla steal kill and destroy at siya el tagatari no siya mold abundant life true kaksakin kumbaba kaya mana kayo na bro kaksakin kum kainin siya siya matlang much amen right at kilo malap ka po lan nagawa ingin nakadeflok na naral tamalel siya trace la daga uskat na mit nan daga me akiye me mayor ko yego nakat me kataga na kya kate yan nage historical and literary context nage marita all trash na manash uskom me tinko abang glamalap kwewo pagulo Kilo malap tamalipan ke ikesalo min bain metlas kana kaywa in kapain akalemye ke makatanda pe met Washington ke kinna si kias mafulim singe kel naklara community am guile church guile met pas fashion pe nga akalemye la oya singe el alana Usena sirs kadineta na ke pelsi momong singe fastiki kata kat kan liela pangay sa flya wangin makat kan jud bara saen memory wowo legacy mama mo ite sam kat kya yok gina kewa as a believer man siya wowo si pamlipan globe ke proy insan gesat kanila siya awen naklasan ke makat tang kya the accident si para katasin siya ngayon. Paano tamalipan nila kaliming ako minako lang nagkita ka lang lema.
kadin de batle. Abangat ko lash ko sa online ministry, kagat kay wenda ko sisin chicken gastan God. Ngan ora lagi sin pa ang akpe na siwas mo. Sa posak pedari, may faklawus nga. Awlila tam liba ni nakalimi abani. Ingan belash ke sa second lash ke tagalusan. Anda genye Charlie lamalap. Kay wana siyum na Columbus, Georgia. Blessings and God in Tati for Waskewa. Lambert Jackson, Bingum Sharp Nawai, Blessings and God Ben Wigos, Kaksigan God Kimolash, Tamdal Lisiana Albert, Akalin Gombe, Blessings and God in Wigombe Siawan, Tamdal Pet O.C. Thompson, Paska Kimit Pasha. Siya si Marski backgroundan, Alang Bakutunan God in Wigos Pe, we got Kimalutut March missing here. Ana kita ko ikasa na wo mga dipsilaki takal damalipan na tagapela ko eta wisupun pe sham lalo men pange shisbe ma leta singa simla na keo kolasi elda ko in civil bana kalemie me la brain lasha human brain lasha it's amazing it gives us the ability to think, react, reason, consider, meditate, learn, imagine, understand, philosophize, know, perceive, evaluate, theorize, reflect, predict, yokli na kayo and communicate. Pagkataas kaya nga. Pangalapan, wala na ki mga sikat papelwala na sis. Kaya na panang nga kita kalaldam na lipan na. Ilda kain, ala na kalam yung ako mineta. Ke mga sima, ilala na ta ka kalam yung ako min we liye o yes yung ke siya testo ni kalmi ko fastong ultulungan. Na may call na kewa, mawifa ka kikasan God. Loang nagiling sa sisingan. Kay takla soul singan. Na naging mga riti tafana taringan umeliyak mga imagination, conscience, reasoning, memory, affection. Finwan affection lash kaya ko flason pa naki kain mukuyok si mga amta kita ka misingin. In kain so makay pa matwias ng kaywa. In kain taka wita wisho po singa ki oye si ma idakla soul na ke takotan lan God, ilan kain tako in actual siyak lamasin. Mayan kaslan God, kadena nitala, na in mapay si waslala, pataka na yurukoma. Na in tawo siya pong faklalan, kibel si ma Revelation siya taka na sila, ngasum na kibuklal John na. Para kung pinsom na kibuklal John na, kung pinsom na table of showbread, John el fakke John ako singal akos. Sometimes good nage bread in mold, coffin mold. Sometimes get golden candlestick. Arch pa nage John, altar of incense. Buksilal John nge gospel lalail el capacity rela ke tak ke article of furniture ke temple singe. Para ke confinas ke oya singe. Esoterically liena ke mama sometimes gunyak nge. Loang nage oye makat papalikasan sila lipan nge. Confin maitsima sisla peloma. Ingan ka na yurin kat pray na siya lutut kan gaslan kat legas na nasyum. Wala kumate gasla ngan matalbay gasla. Ngakaksyakin kat ki elrek makanal taon lipan na mayen el samsam kun peke chon dolu. Masamsam kun nagit pastor ruksi wikat peke tuwa ni simsing nga. Fin nga kong ti susta kingon, ewan may kek na sikom. Period. Period. We have an incredible power of our mind. Na ara, kadina rek makin kesipe makadelikiya, or we're gonna become complacent ke wisdom lasha. Kadita ka complacent, kadita proud ke mental abilities lasha. Nara ito ka na siya kadin self-reliance. Liki na
kadin liye sokas si fasal ko frak mo matawa kin lalmet mo da ko yurin kat ni narake lata si ma polel si musnge el si muske el mata ke imprisonment lalvin in Rome house arrest lala ke yakon ngoluwa edi polel sumna kolosi kumga lige kolosi saptalu fassi taraktal sisla yeluo ke me bang gastan ka da finan Ephesus na Ephesus Colossia kat finram ram keta na Colossia mile yangaul east of Ephesus na kalen akalemila el sonna somna we tajakta tasta si finan wenge pa come me de kiema pa eba pras na wipe ashwe pa Philemon na ora kung finally eta kapeta ya shamsham ki laita ma ilmatain prison sa maslang na pangagata makateta ka kadin kan si background ke fakat kan fast na metin makat kan liela forget the lata si laling el ngai sang na men si ma masikyak financing ya pa art philosophical systems del bangon Gnosticism ka Judaistic Gnosticism philosophy singe patakana silos mo eldal emphasize ke mind la salvation mola taka ki katis Gnosticism para bang Gnosticism Gnosis pa knowledge likinain lalalfungi faith na parang ausi kasi ma esoteric men knowledge singe el acquire na silos ma eta ke mystery gnostic system singe mete ke bastadi ke na panang ara kung finete sisla pello man dutut paepal oralan pange may kafenya klumpinganalen makumilung emma pinganalen na kumekapanan din na kalamin rela distinction singe men masima gnostic system singe takake el takade el distortie Christian theology singe el twistie biblical truth singe na mesi tamalipanel emphatically dogmatically academic si Thessalonica ako singal dolu Thessalonica me ko slong dolu twisting of the biblical truth singe itakla soul singe na pasi sara yokshipe kose long na niki na ayaw lema singe mayen ke fundamental ka foundational false teaching como si evil nagimalangada nare como finu si evil nagimalangada de como rela denying of the doctrine of creation kem dawa manakewa kalilora la kasawa felo Genesis sifas luo manakewa foit na kale matakogis wasak tolo doctrine of creation manakewa recognition God kat papa kat wen kat ngan madal wen il na nash na kim tawa kape na panang ara takana si kumla Gnosticism singal deny doctrine of creation na getia disi pelan God nge el fully God fully man nara el the line pel distortia o yesingan si mga kuminal liang apa alotela masing ing alutlut ki 1983 pelno lo somla mamdawagin somsukya ke lutut ke bange istrige religion na welfare system na sima academia pa in the attempt to bring good you bring evil ke kom sige ko minusi mawusi na saflayan da kumta tena liang mamrani kumta ushele masima just the opposite ke masikum sukan na panang ara ke lata singe matawa proto Gnosticism singe in gain popularity inge na mesi gain popularity inge now pa kumni ke social media falen na ke artificial intelligence nge kumkai capture
naging affect mo proto Gnosticism nga. E fale ne concept siya nga takate weng Judaism siya ma elos ngos-ngoslanan ke masaplal mo siya. Na ingay na matawag fale nga 2nd century na full-fledged Gnosticism siya nga. Elda ka alena manekle. Na papolel sim na sin Church Colossia. El get refute error nga. Get the believers back on track. Patam lalipanel naka okuku nene inge kima revelation kadil sang na sila. Pasi sa nga fakla, it takes one with the audacity in boldly dogmatically to kasamuan kanin mga. Mwene fa finkat el wiya siya kain line niya. Pa el askeng mayen katabasang ka singailan kain liang molala, liang dulala, lututlala, kain mga nga kung finmet kalensap si fin den ay kek mana si pun. Na nga kung medon kalin nga nila, we are in some very, very dangerous territory. Kat kulmeta, awan may kek na sis. Narapolel ta ka to get back these believers back on track. So, in order to do this, ilay dia preeminence ke Christ, when glosifan na siya katpapel sa pema, inka siya, pumunta ka na yurukom. Na parang nga, taka na siya na preeminence ke Christ, na kikatita ke Christ, na taka yokshipe na ke katli living siya ngepe. Naragi polel sim na sin matlalal fungi ye Colossia nge. Elorek kadinorek makin God keep in mind jilash nge. Inorek makin parang ataka retake kapan tak elements in mga ataka kikestala ko. Orek makin evaluate your own belief system. Pensi tula yetan kat falek lasha. Wangan lawyer siya wiyakom. Wangan mature siya wiyakom. Nga ko man na kayo katash kaya in led by the Spirit of the Lord. Based on God's word, center on Christ. Wangan o yes nga ko can rely on human philosophy or ability to think. Manita la siya itay-tete. Na ora papolel ta kain identify center sigaleta singe ay be receiver singe pataka ki fosse luo mataka ki malutuchi matashkem singe nara ki opening singe beliak penil tomotike darakta in kaien epistle singe Paul basmosla in first person oy na kel smosla leta singe ki church ma anain alana yoking online ki ba Philippi authorship la kalemi miles seriously dispute through the century. Na panangara eltakain orela kalimye lasailan. So one of the strongest argument for Paul as an author nag Church Colossian relation lal na sil Philemonan. Naraleta lal na sil Philemon Colossae kat finlita na sapayaklan ke CDC fan na, Masin Church fan na in-invite ni silang kaya. Paul, Timote, Onesimus, Archippus, Epaphras, Mac, Artarchus, Demas, and Luke. Na date siya maligiyag-gigangan pa as ke 1662. And siya ngayon, anak yung akademiya, Toto nage east of Ephesus. Nara kadetala Colossae el center of commerce as military base way. Na ito ken weke classy deep purple wool mata orek laki ship nge. Na ki missionary triplet ball elorek makin route gonge. Na el me pange kata enelorek makin nage for lala.
na occasion sima taka nagsipin simlala pa. Word had come to Paul of false preaching, false teaching in Colossae. Na pahil siya minakayalos, combat error nga. Ano king akademia? Katama sang warning na gyan. E fata ka ki sapta tukngan. Sapta luo falen getolun. Samam ki ritualism. Ki katara mani ana in tradition sila. Anan wangin la kalmeye. Pata somna na ki madalalya lupiya na ki oyen mongonum. Kanin festival. Papa somna ki me sapta luo fasingal siya tolu na ki kosla singide. El samsam ki kasinge pe. Line pe aestheticism singe. Idea singe. Fakla. The body is evil. Na that through self-torture or self-denial, a person can attain exalted spiritually. Kung kan liki, sapta si Pastor Luo. Ilaya pe line na human philosophy, knowledge, and tradition. Sapta Luo. Na som na met katashik, el sham kun, el warn against trying to obtain secret knowledge. Pa, Gnosticism da kalkeo. Som na sapta Luo, fasinga like kiskalian na, el sang pe kasin sinsin kekun, eloshin tie, alo na ke lubuven ma. Na mange taka mayen eloshin ashke, na kakawin di pe na ke matashke. Ito rana etel in line malan gata. Na ito telete na kyalam ke definity ke wansina din gat nge. Na eloshin sompe na ke inta me ana in line mo el Pacific Church. Pole lito la si mama ekanaus la met nge madlal fungia pa kasi nge irse. Irse singal takate el to relative appreciation siya ke Christ. Nara el ke focus en sum na ke supremacy siya nge. Siya silfalat lagi lupufen Abraham met pala Moses. El pa supreme may kisya matal si fan na ma-final kain usi atonement siya. Wangan supremacy ka siya superior lagi Christ. Nara takota na anan en Colossae patel mo it seems like it's the most Christ-centered. Taka nagi lata siya lang ali na Christ-centered. Nara musingi ngakom sabet te alelong ke Gnosticism singe tajekta false doctrine nge pana tamli panel taga ikesla kadin liye ke may tekla ligi lengsit lash nge pasam sab kunyak te kadin chin kin kain no yenge ngakom inte na sang in kia payak lang ngakom in keep Christ God's only Son and your Savior at the center of our life. Napapolil ta kain matawag orela greetings lala ta kain matawag akalimye masimail ta kain aksuosyege me church Colossae and dog samsam ginge. Na pangen kata main themes ma samsam kenge pa definitive in Christ Christ Pacific Church union ke Christ pa kadin narskeo ngakomin de lalfungi ke man-made religion. Pangan kata mal takan samsam gunan. Narage greeting si lalngan panel takam dawa kengan. Stopover si Colossial at early ben a stopover lal ke berel sum nage is Ephesisa. Nage first si medan el taka ana ke gesta si lalngan. Pa fact ma Paul met saplon Christ ke lang silan God at the mode met flesh. Na sin met wo met lili are in Christ siyam dal Colossae langgalang na siwos misle singkat papatamas. Nara lada sila ngeta kata na kung finluang naketa na saptaluo fosya vakange ta mana kaywa malangat makena oninel inlaman manol. Ano sila gain pangan takata na pangan toplan na gain akalimila salvation at taka makay fun na ki may wisdom lang God. Na panangara nagi
takanaki first si mga ready kaya nga central message nga pa ma-ready piya nga ki Colossians chapter 2 first siya. Tamana kaya malangat magaya na oninel elaman mano. Na ngayon kinla eto ka kadin siyempre kun naki doctrinal that ye may be feel by the ko siyempre kun nga set your affection on things above na takana si kum kadin nalelo ang naki sapta si mit nga takata na preeminence of Christ pa ito ka in-introduce siya ki na si kum kaya na pa ito ka laltam lilipan na hindi ka hindi pala was mga chamram kaya nga when mana kayo ka chamram kaya nga lafa kaya fintrack sing pa pa pras me fellow servants lan pol nga kain me taste na ke church finan Colossia mayen Paul Juvenal Simil somna we na yanan me epapras pa main character si ma kat kan fact mo samtek mange evinne Paul ka dito mo influential lal kiluti lala pape sikyak ki mamakatas kenge tamlipan nga mapangan singa tuwi kaya pangan may keklan si kan buikom ke kesa singa bela nga flako na irong lamala Lumala na pa ke akta wo matakan ni kesla maluti she kushenge me Colossians chapter she fostolu ni keshan luo me akalam me kapkapa in lalmet matlangon grow in spiritual wisdom man teskal da gavle ushi background na wo she aga da ushi marita ke pelchinge ready first told you nigga singa luo na taga first by first year right kada ushi mga marita man read ben up first year mid fashion Paul mit saplan Jesus Christ ke lang silan God at the more they might left nashin mit wo mit lili aru in Christ shamata Colossae langgalang na siwo si Mr. Shin God Papatamar. Postolyo, God sangkulo na Shin God, Papataman lemlash Jesus Christ, aproy kewos, pela na kayo. Kikat long, kilalal fungi lobos, in Christ Jesus, along si lobos na Shin matwo na kayo. Postimekos, mayen finshak siya ela shakya na she was in kashaw siya ko was long ke me ke kaspay lan wosa siya taka na euros when na shin may infel na kayo ay shoes fa ko ay yokal when na in ko was waya beke lane siya me ko was long ay ta ke langkalang langkat in bay Ao, wana ko slut to chill eba frost, met kalans up kulo wear, siya met luti arulan Christ cash. Siya waya befakat na siya lang che lowos ingon. Kaya pa siya katwaya bekil len siya katlong ke, tia tela proelash kewos. A kavilash kewos takuwosin ting-tingi na ke ito malang silal in lalmet matlangon na kaywa ete tagosin for fractures fall na sin lem na ke akin siya na kaywa ay sus fako in or mawo na kaywa a kapak in ito lem ke ko was akay aktari ke ka na kaywa fall na ke long wala na lal na ke mateng na kay wa mung fusher. Sangkulo na sin papa, siya record tagadin falin met ipais in may usulan met wolan kalim, lipulan kalim. Pangan marita, fos me sinigas nga lupa ritiak lea, apel siya ngayon wana pel na kay wa din na ni spellings, full kaksakin kat ke.
mariching maritas molan naskat broy ke pelching papagat kulong malap kaksagin kom kas molum matago kat ridi tawag pakata yakisel tamlay treskat naskadinte porong makena kadinalia isung niya na ingkat kadin mol kad wana film trakshi matago practical means in kadinalia to Jesus become like him in every aspects of our life pangikishima in an alim nanik na shish ang ngan kat makena ingkat pakain akswasikat nake akusten lash kai shi papa na manas dala kadinito mol kad akus at proike managawa again in Jesus matang lash amen Albangan sibanga academy kapkapat inland mat one spiritual wisdom siya pa niya na masing ito kakatliyan na pa kumli even malangan bauskat katin shalik mawo diki makulugo. There's no way we can follow fellowship. That's the thing that inakaya matlalfun. We are Paul from Kaulalan. Akalim me from ginya ke saptaluna ke sapta ke shaya na shi lidiki ap shun matlalfun inakuluki. Now we really need to have the spiritual wisdom in distinguish, separate mapai ma katil sing. Digi na ma kikiap lan may tao siya. Matas ko siya, kadash ke problem siya. Kadash ke. Na ifin kum tinali ma siya ngayon, kan na kung patatyan na kikiap, duti kikiap lan may. That is exactly what's happening right here. 60 to 62 AD paleta sinassume nila. Kataga 2025 na that special alignment like a wisdom lan gata ito ka kaya ngan man kat makain. In other words, there's need to be a born again. Ina na si susta siya kadin kalim get topic siya kadin di ready lang ma-reach ito la pang oyesing. Dutut sa tao mataga syun matlas ko siya pel na kayo pel na lele siya kat sikta pel ka tram born again. Regeneration, doctrines of regeneration siya. Born again. Nalalal from yung mga by design. When go siya liye ke saptalu ke Colossians ma pangan arshu ma ars me oye dalganis creation faith creation ke lang met lalos wangan masing it's faith alone in Jesus Christ. El tagal ke lalal fungi eret malan Jesus Christ fin shaksi na magain. Pakain sangela makuduk singa. Makuduk pa sampram ganyan ko. Ngakum kuluk. Kat met lan met tagain tagael na makuduk sing. Ngon man kat makay na tagal ke siben kat full out de lalal fungi. Ngon man kat ilyak na ingat na siya matenas manyak yok ke Israel met ko sa nga pangan. Doctrines of regeneration. One doctrines matagagat molding on singa pa nan sampram kinyak ke mold singa. Wana polil muska rom saptalikos. I think kataga takin maike 60 like 62 AD at tinali oyama shish mit ko sa parallel na ke biblical sound doctrines mo poli lakalim nga. Elosin tu na ke me Jesus Christ pa sampram kinyak. Mga gospel sing. Gospel sing about crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lang Jesus Christ sa song ko na siya flesh. Dali gospel sing and Bible should mo bata ka marit na. But Jesus Christ. Good news sing na sa mga Genesis 3:15. En magana bagan ta ka esta makuluksima katli doctrines of fall of humanity sing. En magana. Now Genesis told you, 2025 is still the same. Well, in it, Leland Marshing.
Agatlia na get 60 na get 62 AD na pole liak the rash lutikikia. Na vingatia na get all year lash mit kosai na gospel sing machimai sa mula na makuluk plaza the kashunkat ke August 21st 1852. Len na lapsi na sispang. Rek lang ali mo commercialize siya gilan jingan nagem may song may na order may song katin ali crucifixion element ni me kos matagal ke gospel singa tinak de yaki wona siya wona kadak shak ke ben affair crucifixion singa na in kalim shit crucifixion singa but the worst deed ever the Roman Empire may na ship kan pain ne ko mata in fact li may kuluk one makuluk lalala Jesus Christ. Papolil daga shumon. The lie supremacy lan mashing gospel sing. Crucifixion. Ena ka dito la mashing crucifixion chup. Aw ya kel turang nga aw tolu ke ka. Aw one got na phone. Agat ta ka wanay merak phone res ma pa cruci pa mashing. Wanan merak horror ma. Kumidin mashing kumidin rekrani. O yang mo. Masima din samram mo lan mait. Kadin te loin na ga akwa kikiap lan mait. Kadin ta dia akwa chima chisha da akia fin chakshin. Elan mo ki enmi she. Kadin kalan ki. Enmi she. Pakpakiel el mo yak kelen aktol. Tukun lan lam ngaul. Akalam mo len ngaul da ko wi mat tamalutut ngan. Na el fat na shelo sin mata na Jerusalem nimit ko sumne ke may sang singa da la nangaw singa dikun na nangaw akalam mit na rela lamngaw meshingan day of Pentecost sha akanin ya ke Old Testament prophets kadin nila nine kenik suko na mamit nga ke lutikikia papa Paul el chike nakye mit lalfing welfing and Colossians na ke lutikikia plan mit mo Sophia, philosophers, may ngan taga ekin lanmet matigina crazy madaga crucifixion, death, burial, resurrection, ascension on Jesus Christ. Na ngayon ay supremely standing, sitting at the right hand of God Father. Ba, like asing ito gain nila. Ngayon tang dia masing nagalutiki kiyak man. Wangan sam lanmet met, wangan nuti lanmet met fella gain usye. Regeneration, doctrines of regeneration, born again. When Nakum taga rep maging cash for gamma, Jesus by ng kalam ka o yan mold singin ang manen makain na pa kayo siya mold yak singin. Therefore, you put your faith in him. Kung full na ulit aklalad fung ila chisel taga misya mold yak ka makuluklong. Right there. Isus ta kaya ngan God. Na, laita siya nga, sapayat na siya ma, isus ta kaya ngan God. Pamait wong, pasens. Now, they should really fundamentally understand the basic load na kaya gospel dyan. Diki na siyam ditiki lan machayan. Nagatli o yamadaga, ako giron matwas ko sayang. August 21st, 1852, gospel, the greatest news ever, sunan ko siya. Padaga, Gespen langkalang yokman kat na shish. Simle kas mo lal. Utaga na sin matlas matalas ko saya. Kume compare contrashi Bible mata sin Bible kusay. Nakeling si matago. Skelia lutiki kia. Masing yung phone, wangan na pa itafong lagya. Amait nga tagarana masya, isla sa chinaklu ke temple, kat pa temple mising, lomnuk-nuk siya ma, sampram kunyak, Earl Moses, Mike, Mount Sinai, Temple of Solomon, sa chinaklu siya itakla, liya lutiki kia magatan liya, na ke oya ma, Paul siya mga, tu na ke gospel ng Jesus Christ, mga tu namta na ke. Mana no regingena finan ko siya. Kadin de patat yang na makikia para may nga siyam from one kata ka ke.
force. Example, prime example singa pa ngano makin product makin standard lesson commentary si ma tagarong David C. Cook. Bangan product si ma talik ko metlas edawel or makin fashion ye cash la rela cashin kol nata so. Standard lesson commentary or makin ling lo yen. New International Version, King James Version. A Bible lang sa si sinatas nga makin lang tolu magadak kalimitar siya pa me New Revised Standard Version NRSV. Today's English Version TV. Good News Bible. Lang tolu ngan part makinyak nage project si mam tay ken 1992 nike 2002 kadin actress siya mas tago kadin actress ngen ang Look kiki. Lan met kiki. Kada ushe kadin from kanin ushe na keshi fashi lash nga kadin me kadin grow in me spiritual wisdom. Grow in spiritual wisdom. Now if you got them talking machine mana may tafako katawke, which is really there's no spiritual in that sense of katawke na maong vakan. When kadil silan mit sing, kasi bin me kat siyang in sing God. Me siyang sing kat full lao le kwalal fung na lu she wisdom lal in pen kat kamol sing kat in tem takit tafung nalan malan fela sing siya kat tam takim mit. Tagadin niye nage leng project marek makinyak nage oye makat tagatana kat lila NIV King James Version me David C. Cook publishing unit chima makin masingin usya na siya na kay wana sin matlas ko sa rala cashin call sing kumetla na NIV King James Version na leng tolu matagal ke leng sa siya ke Bible sa siya sing tilang match nara o force na kundi or makin mga yay ka since 2012 Ninke yang or 2 months ago, ngamta correct makin King James Version, original language lang may class ko sa we King James Version get standard lesson commentary. Catching. Ingin ang aliyin na po ay masing. Mapayalan ka. Masing is very revealed 2 months ago ganin nila itak ta section na closing. Makim me. Makim work man land with lang mo. Di makita ko kaya ngon man God. Mana ta kaya na fat mo kat parela masing siya subay ka to. Siya subay ka to. Ini mana iya batas kang. Nara nga fat na puela. Walang mali teoric. When na masim na kikaslan ka to. Ini tala me born again. Doctrines of predestination siya. Doctrines of election, doctrines of reprobation siya. Doctrines of calling, doctrines of regeneration, doctrines of man, justification, doctrines of conversion, adoption, doctrines of perseverance, doctrines of sanctification, doctrines of death, doctrines of glorification. Fingom ni mangan na kung na that's the order of salvation chima inan the kakelutian kastan gada ngafat na pay one discipleship when you took the section at closing narakataro ma fashion ni machine matlas ko sa katata na how can we grow in spiritual wisdom when we cannot figure out what is doctrines of regeneration. If what is one young man, if a Trump program uniform, a Trump no yesha yama sakawul matika no she issues la she ngon man God no she wisdom land machimay na kanashkia. Katina Trump kin mga ka Trump kun mukugulan may
O pole la kalamin akayen matlad fun wealing. Ndake gospel siya pa show. Jesus Christ. Kadi siya la Jesus Christ. Na nga long liti nga man, siya ka compare na kaya Wayside Chapel, Finan San Antonio. May nga tol lapel waldal. Sanctify, set aside. Dal siyang aramalan fell siya malan kat magayin. Kumali liti kikya masikyak wot fashion nim siya nga na usye o ya magat fulay laman normalize siya. May nga kan som secular ne taka siya ni tuyak mataliti malan ka. Pangaluto kikya mataga kay malitu siya. In relevancy loss na sin might plus ko sa ingin at na makya kadesh la. Section acclusion. Now there is no critical processing na get o yes yung makadin distinguish mapayiliki ma sa tao. But in fact ni ewo na mo. Si fashi fact mo spiritual wisdom. Malan ngon God. Palanman machin. Di malan muit. Mainan taka kya ngan ka. Kadasong tanakak po kipere ke Asia singal siya. Waslu. Spirit of the Lord. Spirit of wisdom. Spirit of understanding. Spirit of power. Spirit of counsel, spirit of knowledge, spirit of the fear of the Lord. Mga spirit course. Pauskat matalad po niya. Hindi kiya pa yak lakad. Kung niya, kung may loin na kiya pa yak lakad, daron may nali na mga tafong na mush na. Kan nawala wang and may coming forward in because there's no wisdom of the Lord. May nga pa tolol. Siyangin. Fakyak nung uchi fosal ko fak mo matyang to dai te sum nang gasal. Lagalal poli ko so nya kana mi mo there's no fear in this love. Pang gospel siya from ganyan. Pang liti pa na philosophers mataka love Sophia love of knowledge. Mataka rela mga in mo. All we need is to have faith in Jesus Christ. But that is the only thing we need. Put our faith in Jesus Christ. Because for lalo, audio aklalal fungi, that Jesus means siya kamakuluklas. Ngangan kat ilyak na God. Kat siya ki nakataka grow in wisdom. Grow in wisdom. Siya ko rin siya sampai mo. Lanmit mo siya pa Jesus Christ. Kung teka matakit lanmit mo defin kung teka partner on Jesus Christ. Well, let us specifically appreciate na sin mitwo ko born again Christians in Colossae. Na masing ako meron na kasamram kinigla ars ganik luka. Kat kalam kya mga. Inganik tapas pasungan mana silos na kayo wasya kiya pa yakla. Na di ka na pa wine film sa klalos mo. When pam ta from me. Ngam ta ke yen ta pat parchingan we kalle may ta proy. Pagat ta ka di na ke proy si ma. Poli lakal na ngatin of le proy. Nga proy na ke us ke nus water ko. Na enta ka ushi o yes may matawa ka din nanak ke o yang ka din na. Ikiap litinga kat ta talaw. If you come around you don't have wisdom of the Spirit. Kasi lang siliti sila wangan na matagal. Kikiap na lalap si mga daskengin. May nga lila, akataya natin na fala galtuyak. Akataya, kalawon na pa akataya, wan mga isip fa. Pang makadaskengin. Compare na get time sila Paul, 60 na get 62 AD. E matayin siya, simula tayo nakayamay. Ngayon, aksanan mi siya daga.
Lai bangun ya fa makat el som pro ini kat el sap len bangun ya. When every malan might pamajing I walk away. Malan kat magana bang lang singin. Wan masay. Every malan might masakaw. We cannot crow. Especially government fellow. Ma fellow singay. Chisi lakalan mo. Loss. Fingat lang si malan fellow kat sangay. O ya siya nga akong matafing fellow singay. Kating proclaim gospel sing. Great commission si Bars. Kating na. Pa. Ganit. Tapat kong. We need to go in there and spread the gospel. Na ba gospel si Bars ang ganyan. Kada taga si Bel si force nga kating kalan kela. Gospel siya nga pao susla siya nga. Fa ko nga facility. Practically, katliye fa ko lan ngon. Papolil sumunod. In fact, kulang mala. Nasin kada, nasin matulal funguyal nga kaya. Elos, tuna kikilalal funguyalos. News ma. Elsum na sumna klosye, long news nga nga. Sang na kaya proilal. Nang akong vingat liye. Ngam tanan, ngarit nga. May nga kayo sang kulang na kaya church was ko siya. Nga in fact, kulang malap papa kaya mukas ka tiyak kaya ba't ko siya kaya lame missing nga. Kulang malap kaya maulas ka shita. Specifically, nasin matlalal fung yung mga actress siya nga. May nga kayo sang kulang na kaya inak kaya. May bangan siya lai sinay ma taka. Lai sinay maktolo siya taka. Kalang sumasta siya Polok ya siya inak kaya matlalal fung yung crew. The challenge yung mga diyan na kaya o yama kat mo kat matlalal fung ya wana kating som digin na les digin malangga ta banga kisin siya ke when foreigners nga pa samram kinyak yok gospel sing ba ngan samram kinyak magay na kimalan ka ata what masya Jesus Christ o kat taka samon masya that's the point I'm gonna try nakan magkikya binuti kat samram kin masya yan masilan gatin Kaya pa yak lagot. Bangin film saksilan and water. Alright, with that being said, but that's go, we see me forcing that fashion me. Academy, ball, much upland Jesus Christ, ke long silan God at the more de might lash. Ada liye. O yama, utaga tayo sil tamlin. Siya tres kalinga. Laki not si luma in sangak yok kipi na nakayegat. Paul, wana lakalam nga. Lataluye na wana tinasam kinyak. Akalim Paul in authority siya. Me lataluungan. Kaya latamal smos tangan akalim lang. El servant. El servant silang God. Kalam gela. Paul el deba na we matamalutut lo singa lo meta. Kati da sambram kal Paul. Kati ni na get afung na last na mjing na ke o yema Paul last ke na ke langkalang tak den yok si madra si muske gospel lang. Ay nakyokil lai talal nga kalam yung gospel siya. But hindi na paela. Yok sipe na tafong na fagalal bolo. But in kalam kalay kekta na siya. Ditak yung wisdom. Ditak yung one God. Sumos lamang ay nakaya ka. Akaya matlal fung in that first century. Daka na 25 na relevant sila na kikiyapin luti makatliye. Soon matlas ko siya nga. Ito ka na. But then fall back na kaya messingan good news of Jesus Christ. Na vingat liya na kaya na bang with saplan Jesus Christ. Di masingan kaya long silang God. At masabay orik. Orik la kata pa ito ko.
At the Shambram Nakuluki. Enaganin Dala Marun cut me bamang. That is the first deficiency ever. Na ke makiki at makwa kita ko. Ke sa tayo lalap si makadinash ke na ke apply in kada kapit faka ke spiritual wisdom sin. Evin ka titala ma metoro ko paya matakarun ka. Pange wisdom si may na narcissist, knowledge si may na narcissist kadin distinguish what's right from wrong. Home as an individual have that capability. Papolil si makalamin. Now, in start of this letter, we pa na letter siya lang el fat mo man. What's up on Jesus Christ? Personally link himself to Jesus Christ. Get long silang God. Di mo ito. El then we original 12 disciples, el kaya el diye, sikya. In his own eyes, he saw the resurrected Jesus Christ. Karing kalam na paela, met plan God, met saplan God, met kalan saplan God, inan the kaurun Jesus Christ. Ngon si ma inan uskat wanala kalam Miguel ascended som, matana Jerusalem. Sano. Kadin niya na ke, oya ma may tatuya, kalan sabi may tlas ko siya nga, te, actually siya, for siya, yok tiki na may. She better repeat it. Kadin kalim kela, we need to be on our own self, consciously understand right from wrong. In the presence lang kat, the Holy Spirit in kat kadin nila, paya malan kat, pamangan kamalan may. Pang point siya, may nantaga ke opening remarks siya. In my kalan sa plan Jesus Christ. Kaya lang silang God. Divine appointment. Now, if you buy divine appointment, mana kayo why coming from the fountain of God, the Holy Spirit. If you buy malan God, dali the Genesis na Revelation, kadindi ka passion na masikya, akfosikat siya. Hindi mo siya yung kom ne papa siya, kom met force siya, kom situation for kasi kumaskan, kom enilain or makin makatilisot na siya. Hindi la pia mapaya siya. May ningin art lutikikia, sikya. May da sampramuan kota ka kemang. Kuminang kisyen siya. Marun Jesus Christ, kaya lang silang ka. Pamaurit nga. Kamanas sinmayit. Pia maja. Manefin manas sinmayit. Mami siya siya. Nakatagal. Dito na. Laying siya matagay kaya 1902 eh. Babang na kayo taga kaya nganlan ka. Inta parallel na kay Ket Kasilag Paul. May saplan Jesus Christ. Kaya lang silang ka. Jesus Christ, elitak laliki 1902. Udaw ka gespen bangan finchaklan and wood neke translation siya matagal 1992 neke 2000 so in me ina fosyak met las ko sa na ngela kumek siyensya ki ka elay elekin pasta siya ko na nakatiya passage siya di pa na itinakuluk ikisiyensya when papalakalan mo that's the spirit. Paul is going to elimination with period. Matagal ke Bible batalo semua. Fingom loing the nash disconnection. Kesh bin me, ke matagal Jesus Christ. Ke tagal ke lang silang God. Matagal ke lang silang may dero. May nga masaya ga te kalang kates Jesus Christ. One relationship. If all man one in shoes that can launch my name to go. In other words, there is no growing in wisdom. One correction. Disconnect. Na kung nababa siya, nga and pwede na galing distinguish masin. Naro, nga tiyan na sum na kaya alulan mo itingin na. Nga sum na kaya alu siya may fakal like Jesus Christ. Or makin cast mo lang God. Not just mean the
order nga suminta being edified with the rest of the believers, church, body of Christ. Na ngatagan talom siga, ntasano siyan dito kan, kaya ngamta kelom siga, ngataga wishaw laga, read Bible bro, pangan, that's how you grow in wisdom, and katilaw ka malan fela, that's the only way na, even kung niya na kaya oya makat mo, ba't nga sulda sin God, mugugilalo sa dala som na we government nga net, taka, di kikiaplas. Di oya nga kadin niya na kaya, na sin might buwan, might liliaro in Christ. Kaya, even te ukay Jesus Christ, te malan God, kaya siyong fakya, kaya might buwan, masam from niya Colossians. Paul saw the resurrected Jesus Christ. Te mamay da sang, siyak siyong, makatiligas na siyong, kamana kong connect, we connect lan might nga ra force siya matlas ko sa nga na pangan o iya siya matagag lang sa siya kalak force siya matlas may ta samsam wan in katakake ano nga rega wan in katakake min ngon lan kat wan katsum na program magain di ban kung kaya samsam angan mo di pangan makatsamon katsamon me duty kaya chwas akate ya machwas pangan mana no rating takutin si pang if I got foretelling liya masikyak finan ko sanga na nakatsumni kayo maman kadara katala fo check tigi na meta meron nakuluk na pakanta ni ligi meta tignan first na rin nim sismo tik first na rin machine kaya. When there's no wisdom, we're not growing in wisdom. We're not growing in wisdom. When wisdom lang kada uta kada na, then ma, yes, yung meron singalon ko. O taling say, growing na sin God. Managawa na rin ko. Mungutan lang they eat to glorify God. Managawa talaga to glorify God. Ito kada, matal. But sanctification siya nga. Matakaroon Jesus Christ. Paul and ma, utakaroon Jesus Christ. And mag-cleanse up sila Jesus Christ. Kilang sila God. Huwag na malang fellow yun. That's why he wrote his Bible like this. Ito siya kapas na sin fellow siya nga. Kapas na sin fellow siya nga. Magaya na nag-gospel siya nga. In fact, may pangay kanikin mold sa kong. Ito siya samsam kong philosophy. Education system siya malisil. Kamaliel. In fact, man, I don't want to know nothing except Jesus Christ crucified. Panangan mo kayo na may ito. Na if nga kung taga mo, kat maroon Jesus Christ, kailang silang God, ipapinangin may na nasir. Wangan si Bet, taga samsam kin malanmit fella, wangan makain mulila, makuluk siya. Wangan maganikala na nakikiaplas, na naking kusro, na naking pusapas, wangan makain usye masingan. Ang nganlan kat makain na siya, usye, topic sila siya. Growing in spiritual wisdom. Nagada ito ka fact namin na posyak luan, na siya matbuhay, matili aru in Christ, siya Wisdom-Colossians, lang kalang, na siya siya misna na singkat papatamas. Katali masingan na pangan me grace singan langkalan pakotan misle grace and peace singan dahil ka wana in pangan o yes may introduce la talang kanyan la talangan langkalan pakotan yoklan katin muy ko was pangan met balal fungiyo me singan me grace singan men pangan writing is praying from the throne of grace eli masima itaka ke misha molyak like Jesus Christ nga na kasi pen pakotan yok lang na sila oro kapas siyang maroon Jesus Christ kaya lang sila gati automatic lakatangan na pakotan yok lang kalang manifo man elisusta kang lang ka paano el charla el kar na Damascus kun na matalang tolo
onon dia kiel na ke klein sap sing mal daga na el pop main parish na ke gospel good news na sin Jews and Gentiles alike para la mystery form the body of Christ si magadash kenyan pang mas magadash kenyan characteristic lan masingan papakotin langklan yokman ga gospel of Jesus Christ the greatest news kagat mata kya oye singan na kada kaya mat nakayo 85 keme ke langklan yokman ga men pangan mas paye singan katte daga samram kin ma mas one trip fin fela singan mo ga samram kin sakpename soundness center mass na ke gospel of Jesus Christ pakotin langkalang yok. Naro siya Colossians langkalang na siwo siya mistle singkat tapatamas. Bangan insang na we mat tamal cheskal daga lige ke fosilyon ng infashnamit. Akipsi met ngan fos me tolu. We bena oyangan el daga fak mame el sangkulo. Apostol yakalamak kat sangkulo na singkat papataman line was Jesus Christ. E broy ke was pela na kayo. Kata daga di may tigas ma tamnal treskal kalamit yan si oye si ma. Tychicus, Onesimus, Aristarchus, Mac, Justus, Epaphras, Luke, Demas, Archippus, God, sanggulo na sin God, papataman lang las Jesus Christ. God singan inclusive na gamit ikartiya mas sampram kinyang. Na tumote, wana sim lang tumote na welan na inkayan pel. As a matter of fact, Paul alir sampram kanal na get discipleship and well the fellow que pelnala as me va di wrote siya tumote do tumote inakayel temon life ng na vingom ni na ke uniformity na ke got bro got sangkulo na ke was li na ye Ken Washington na Purian Washington na ke uniformity lan metalal fung West Coast fakta la me sigadashken kad egin magad met kosai kad egin magad met kalansa na ske li uniform na ke crazy masambang ganyan pa ito tala me takotin langkalang yok silang gatin manifing kat mo kang ngan kat kada being submissive kada ligia mo ito metigikat na inu siya fa ko matagat from kin mo akuluk yung metlasha for a long time need to be slammed shut broken out itataliki when Luke Chronicles saptay kor fasingala ko rakalan metlak ngevin dago siya posisyon la pro shukya fola ligi makuluk laos di pa kadashkyan we're not growing in wisdom kengan man God ragat audak na naki magat serve ikachifan na efa dalos umni pure na dalam Thailand pia might calling a pia marun Christ for she made at go Paul might saplan Jesus Christ ke langsilan God at the motive might less pia na pa mas makatashkan kat sangkulo may tiya mataga nga watla pia nga taltuwa ni bro ka mat lalfunyan sangkulo na singkat papataman line las Jesus Christ and bro ke was pelan na kayo bro is part of living in spirit malimikos katrapel na kayo bro akfalak ye lalfungi finsa na siyang refer God katina refer God kaya shvena mo art mo pa ikadara kada sumbrala masinge pa uniform kati susta na kaya ngonman na kaya pakotin doksilan kat masifan na kat fashion na pia may call life may indaga actual siya mga tama yan pia masifan na indaga actual siya nga kagat manapay sila dako lang na kaya flock silang lang mga
Colossians chapter si verse nung like ko rakaling. Mat na kawan ako la. Phone la ako la. Naka-flock one line. Mali luti kikiap mataga kanaus na matlas ko sa ni masingin na ke mas mataga taga alam manak laga din nila itak la temple may section aklo ke temple singa tana personality lan may da mataga ke ngon pel mainan point kat ka shit na para kat force ni masingin. Now how can we grow in wisdom of the Lord? Parang asya ke penya ngani kina matnya pro sangkulo kada pro fast sangkulo for kya ke katli facility klan matnya katli force klan matnya omne pro is last ngayon mo na do chronicle subtitle ko force nga lako kaniyan position la taga pro is shukka seek his face fola lagi makulukwas parang atli ke penya kat peling fong atar pening mol kun na pa ya pening tram mol kikiat ngayon tui ay na kan taga practically apply mga na ke mol sila pela samma katniken pela samma yagat mong la elde fakulo magana na ke onya ma itak yang nasilos ngan na ke proy ngan fakulo malap ke me the life ng Lord in Christ Jesus along sila was na sin may po na kayo pangan proy ngan long sila los na ke me Jesus Christ along sila was na sin may po na kayo me sing long si kap kademit long si matalan mo na kung long si kung si fan taga chambram na ke saints ka chambram na ke matalal fungi mga uniformity lang church mga oyesing ka kalam ke matamal lutut mat kamel church ka lakal ma siya los patevo ka kalam na ke ma ikek na siya soap sapta si fos it on ko rit ko rakal mi la matlan gat nga taga nakfla chikala siya wi taga siya ni wi pena taga kadach ke mayon siya ta oye siya mga kuminan malam manak lang tu ko ke gospel singer pa isus ta ngan God mata ke malan God oye siya may taga in akay gat lalal fung las kay siya pay na gadin ke matlat na kayo pay na gadin proy ke impel na kayo Katali na get facility klan met class trying na get oyen takan na get function na get me fundraise nike klan sap kiki mga tlieng na get akata yelas ngay tana katsum niki malan gat naro katalong fagal lagin lan met class biskin nan kay ipsingan Kaya got long kaya lalal from the Lord in Christ Jesus. Long sila was na sin may wona kayo. Pumne Brian. Example. By Ken. By Purin. Buta ka na fa kung mataka water by wing. Pangay finsak lanin mo. Diti kikiyat ngayon taga kanaus may klas ko sa'yo. Na may nga pamtak kolol na duk siya nga taga na kaya mapayasing nga manefa pang may siyang tot pang talikin mo talchi ma Jesus kat pa sila mo liya mo gugunga liya manapay siya mo power kat ina na kay ting crow kaya may wisdom kaya ngan God Wisdom siya na practically apply mapay ke gospel ng Jesus Christ na ke mo large at mo likun malan God. Kat ito na may Genesis na revelation. Kat know the message, we live the message. We are the message. Kumen loing na long si Milos liyeng Roy kun nga evin pay lalal fumising long si sing ewang in fashion litlan mat class. Ewangan na pa na vin pa matakaroon lang Jesus Christ kaya teoret makin malan felan sang kite metlas talit natas nga kasnan gat makayin that's not what's happened
Te pangan ma masikyak niya. Na siya ito ka, sam inakay ka. Ina ngon ka. Te lipan te tres ka, ina ngon ka. Masim na kikaslan ka. Taga ke, first century, taga nga 2025 na, pasikyak finan ko siya. Tina, wang mat simu sinakay yung ngay naksiwas siya. Mankat na phone na fo siya kinin. Na gekismen pakatin yok lan ka. Elusi ka din siya flokta na ke, lang mata siya. Katin niya na pala mole masing. Diki na mas mata ka kia pagat na masing. Ragat nta ke force na masing. Kat nta ke mas na masing. Ragat nta ke fashion liklan met lash ko try. Siya pangon magat met lalal fungi. Kat met lalal fungi. Eh for fashion likan. If mo. If mo mga sikya. Paya mata karun Jesus Christ. Kaya lang silang God. Paya ka disusta kaya ngan God. Paya ka spiritual growth in the wisdom of God. When kumalawin the nine Chevrolet Chepe na patago. Nga parang masing, nga parang self-centered. Walang lang siya. Walang lang siya kaya makatarang. Ka-tram-tram na din ang mawil ko. Nara, yoksupa ka rin kalam kaya Kaya long kaya life ng lowos in Christ Jesus. Long siya lowos na sinsiyam. Wala kayo. Ito ka na mesing na yun. May infin siya. Siya ilosya kaya na suwa sin kasao siya. Kuos long kaya me. Kikas payal ngan wosa siya. Ito ka na fin siya siya ngayon. Ito ka kaya oye siya mapoli lalle. Long siya simus. Sumasta kaya siya koran siya dole. Archie told you to faith, love, and hope. Faith, hope, and love. Love singen pataga, amen. Now, if you got the finrak singen, if a finrak arching the when Jesus is standing at the right hand of God Father, a large inche. Now, a finrak larger is a living hope. Then, not a mafella, el chetule in kasao, in the throne. In kasao connection la kuma ashe we in shares ashe your old men pangan finchak mo ulching if in katlige finchak la na ke malan fela mak sakawul chipang makawul che fan na pataka isuste betlem rela ministry la somna finchak chine modyak kelenak tolu we soke som nan kasao ke lenak lam ngol shat ta kashalaya tlege old testament ke kafai course maka trampram ginin pel na gaywan there's only one person, and that is Jesus Christ. Baka the best na siya, kaksakin bel na pang finchak large. Finchak large laid up in heaven where Jesus is. Na vingum tagal na tepe na liya masingan. Katepe na liya ako men na kaya mugugulas nga na manayliya pagkadaskin. Mugugulan may pauskan. Kati na connect na ingasaw. Na ina kon siya want ifo when siap ka tina isus tega ngan ka one land one critical one no yeshima taga na ke mashing and faith alone in Jesus Christ uta ka ngan in pain ka kadin somnigi malan meta ka oso slena wana kadin nakflat yung meta ligina siya Jesus Christ Paul chvena lakalan mi at kita kain akflat yung meta ngata nakflat yung lay mga ngamin pang sanctified sanctification Japan siya kila na pay na gemalan kada mo rin nakatlasha Jesus Christ our Lord and Savior elashin ka siya Colossians aptatolo nakalam ni pamachi that's where we need to be kadin na kadin narsho we me impel na kayo wake mo chinge in other words kadin na kadin molin ngon kadin na molin ngon impel na kayo taka di from lal polling that na fashion katlin na ke ikya pinuti mai taka ke saktalungan nila el someone meshingan el tulay ka siya supremacy lala pa kadin de luti ki ga mo kadin de tafung na kadin loin na ke gospel singer kula malap na jim no chiwo sa lal fung lowosan ako kinake Jesus Christ na ngin ang etlali fintra ka pa ngi pa fosli me goshin
Daga na faith, hope, and love singen. Trila chi singen. Para la phone la taga na lang singen. The finchak living hope sila singen paingo. Jesus Christ, supreme. Supremacy singen. Philactic lipuven. Philactic la philosophers fin felang. Manen magana maulyak tiki. Misha. El makain. Na la lutut fugarik na wangan telia. Wangan na pa magan daga akkalami mo kanak maulyak misha. Ngon spirit la misha. Jesus magain. If you put your faith in him, pakanak maulyak. Inan maulyak. If inte maulyak na dasum na el. Na palu tiki kiap nga daga plaki katin daki kafu kikiap man fellowship. Kadang ngat lalel Jesus Christ pangyan jimay na kadang ashwell. Elas shwashin kashaw. Siya ko was long ke met ke kaspailan mo sasya. Kaspailan mo sasya. Wo sasya singa ba me? Patagarela o kalay. Kati shuste ke ngan man ka. Time fako man ngan. Waipa na siyak sukuma. Kapak te ra fako singan. Pa gospel singa. Gospel singa ilyak na ingat. Mentioning great news of Jesus Christ. Lal taga misya ke makuluklar. But for la ulak ngan kat ilyak na ingat. Kati shuste ke ngan kat. Ingin na. Kat ting if. Kapka pa ka me. Fako ngan taga. Mengan langsi. Ingan. Misle. Matang. Kalang. Orik mawo. Aru. Posishel. Si fena lemfe. Kela del mega fosnong luna galang utoli. Akalim. Pango ya si mga de tolat fela siya. Na kung taga ekin me siya may chim. Elanin me. O el pasta siya mo. El tigin siya mo. El me siya mo. Kumeta ka na. Inga years. Katorik makalan sa pamaita. Nakat na pa eh. Na in fact na pa eh. Mga liyan mo siya niya. Kataorik may na sinsiya. Para tafalan siya tong pang the gospel singa pa center mass ke makatash ke. Orik mukuy plan akwaklan mo eh. Na kasinsiya kita Jesus Christ. Kat kalan sapi. Kelang silan God. Kung teka in fact mo kung matake fin shak shaf la siya taka utak na nagamalan God. Kung masing yoks bagan galang ke. Menchis ka din ku fin vela siya. Menchis. Pati siya lala. Ay pasiwa siya med. Wan matafong liya. Wan makuluklan. Makilang siya. Fako siya met ke spirit, lang siya. Kat kanta kam ta sampram me ma, if wan lang siya nga, wan pen na siya ben mangara. Nara, inakaya kat, matlalal fung ifin sak mo siya patas ka nga. It's a place of hope. Tayo ta siya sampram kinda mga. Sampram kinya mga. Taga din niya nag-trialachi siya nga nag-faith, hope and love siya. Siya koran siya tolu. Siya tes mga siya tolu. Na siya pita sapta siya tolu. Mekos. Pas nung luwak ka lang niya. Faith siya nga looking upward to God. Love siya nga look outward to others. Now, if you come to faith, love siya nga nataga, if in siyak siya, vertical relationship, horizontal. Hope is looking forward. Na kaya may place it up siya matay da siya liya. Akalimia. Place it up siya pataka. Tayo da siya for single tool. Kat kan compare masin na kaya may, masih kat sampram kini, pero na kayo buwan. Siya suna sapta ko. For single dolu single alkos. Fin shakshi lash nga utak yakshi pagat nta. Di ngata li kakshigin kat ke. Akfalat yung mana kayo. Elosyak mana kayo ang gasam. Ta sana utak yakshi nga. Pangat place it option nga.
Blessed option ito ka din mention glorification siya accept imminent glory ba ta sanong kadali me order of salvation siya that na ke predestinate siya na ke glorification glory siya ba ta sanong utak yakte ikaya kle instantly manos na ke mano kawi siya we akademia may tila siya pa uskada mention fountain of living water. Ngon man gat by. Tilesha. Not blood. O ngon man gat shifen. Ora, akal mi mo. Matashi me. Sharum fat. Why not Jesus Christ? Manos are white and snow. Banga magat finrak na gyam ni mama yok pa from gana. Fashionly. Kaya final. But fashionly. May po siya fashionly. Makiluti kikiya. Tagay word. Yay ngal katada nam close to 70. Lain sa siya mauta ka na siya. Hindi mo siya nga. Akfos siya katsak na pa. Example si mga ligaypian niya. Translation. Ingin ang ata ka orit makin King James version. Magay na siya online na commentary mga orit. Daga kaya David Siku. Ushe finstruction. Ushe siya kaya na finstruction. Kadin na kadin tama pa ay na wisdom singan makay na taga kay Jesus na kaya ngan ka. Singin karingin ka. Na vingat liya na wusa siya singan pang. May kikas pa ilan wusa siya. Na wusa siya singan kadalin na kaya church Colossians ba? May mukungan daga Epaphras. Dahil ba may kalain sa paru siya ma kaka gospel siya nga. Ito na kayo wala may siya nga. Pangan kanigin mo siya nga. Wangan kanak siya. Dahil pa siya mula lang na siya kuma. Pangan kutno siya mataga kaya Genesis 3:15. O yung masyalayak like Old Testament. Daga masaya siya na daga na yung matlang nga. They rejected. Kadin lihat na ako kipatar ke we ignore mader kana siltan la picture singa phone na nakatagan na lalad funi fast we pa na malangad masing antena pakatli ngatin ali na ke mat ngamo elos matchupo elos matkol te pang makatli program pakatli ngin pangan ditikikiyat in our century, in our time, compare na kaliti kikiya ma, wala siya misinak kaya may nga, flock na kaya gospel siya, flock na kaya supremacy, flock na kaya tiitilan God, Jesus Christ. Masing ba na yung flock na kaya nga, siya na wana Epaphras, siya na, Epaphras, pasit court, wana ko uslutut siya Epaphras, siya wana yung nga, finan ko siya, daga sampram ko crucifixion, death, burial, resurrection, may ascension ng Jesus Christ. Siya kayo na ramasing ganyan na. Pakatin na. Di ba, madetagan, tasamputin. Menu, program ma. Di mangan, isusla siya kaya nganuan ka tapay ng sampram kanya. Fulaw liyak siya nga. Maulya siya pa ng sampram kanya ka. Sampram kanya phone risk ka, may mangan, pangan lutikikiya. Pangan maelya ma. Meshing nga. Babal nagawag nga man ka. When mas mga direct makinang ingin ang tinawag ka malan ka. Udaga ka nga man ka. Dara me, wang lutiya correct. Wang lututorek. Meshing Epaphras. When ako slutut siya Epaphras. Siya Epaphras for the last how many years? Finan ko siya. Wang at layak na pa yung makulukan fella niya. Sam lan may paus ka. Tingan man ka. May nga koso na may nga pusapas na men. Talan na wal yang na nga. May ito ilyakin wal siyang may. Lalain first siya pa kusahan lang mystery ilyakin. Kakya kung siya fasal ko. Lalain first siya pa katsampram ko. Pang masin-sin-sin. Kataga mga dito layam, amugugula sa din. Bakit?
Bellas ka din fo na ako kwan katingin na metigi patla. Wang sipa ka din jipam tam na nakin meeting na ina ganda ka morning ngin tale. Siya ta ka na euro sao kwan na sin may in fel na gawa. E shoes fa ko yoga din. Wana in ko swaya pe ke lenchi mako mo ko long e to ke lang ka in pai. At ka li ka pa singan ta na pangan fin traction Jesus svena la kala me ke me ort masapta si fosal go we pe gospel la me metal long la go fosinga la go na long la kala me lam ta wa kinchine gospel that Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. But in whose gospel sing a song, men marching in by who say faco, shoes like a faco singing, but the poly la kala me ke kala tal me go. Il wen gospel sing il wen me shaks go ma kakapa faco an kalim ke weapon a gospel sing belgium gospel sing a shun me to issues ta mai ngan ke ngan nan ga faco ngan e kalim ke mo nan mai chinga na manchin fell on phone fell na go e issues faco e yoka wen an go so ya pe ke lenchi go long e to ke lang God in by pang mapai sing Jesus Christ pa gospel sing kelutiki kia gospel sing mo kay na manet pa usia Jesus pa usia mo sing one Messiah Jesus Christ mo kay at the fact na met na ke inaksya fila mo dito when goes to chill Epaphras met kalan sa kulo we are siya met dito arulan Christ cash Tagali o yung ando na. Ne, wan pa na. Siya, yung inakaya matlas ko sa siya ngayon. Ay, internet pa nang eh. Wan na man tuya. Ay, kung dahil fakya na ngayon, gospel lang Jesus Christ kan mang. Even kung mata, mo kung matropo siya. Kung mata na. Wan akaya maurik, inakaya matlasya. Wan apolya lang eh. Na me kalmen troposing. Me kalmen me. Liel matayin siya. O ilis na pelal. Inchi mo sinakaya mo ito. Mawul siya nga nagka-gospel siya. Agat sumata sakura ruk mane wangan pel ka din sumos na mga nakaya matlas nga man wangan ngan ka mga kadash ka. Makikiap siya mga kadash ka nga matlas ko siya. Kadal di opposite man arulan mo nga nage faka gospel siya nga na wangan na bay. Wangan. May hindi pa kadash ka nga. Nakataga sa mundo na tipe na pangimayos mo inon from kun. When the Jesus Christ pafugos. God pafugos. Gospel singe elos li ito pagina na long ka pang doctrines of calling sing. Kachiba akademi shung ka 1852 August na 1852. Rome singaw for siya kalamipe. Kapag sabta singaw na kalamipe, wala yan me niyan may maus gospel nga. Kadasong nag-evi sabta on kosto na kalamipe. Sental si mapolin tali in praise. Nukumangin faka kas ng God. Spread lang gospel singa taga siyong ka 1852. Yeah, so ikalon kosto. Siya di nalakos na eventually August kayan. Yes, siya di nalakos. So in other words, generation ni cash nga. Compare na gan me generation akos makadil fat na sila prem. Natago, pel siya phone la makuluklan na kanaos la. Nakatatagal niya na kaya
siete segundos saptago for singal don nga singal algot na ge taitas do singal to di si mga takkalemia na ge place it op singa na e finga te wi utak ya elia si bat ina kan loin na ge gospel par gospel to go gospel to go ni nakkalemia na sin meta wana e pras singa nakye mo nge into na ko ke la fing lao so at the same time got some na ge me ends of the world singa Nakujala ni si daga focus na kemasin na na ikek na siya kading kalam kena. Kataga ekin mo katram kin malan kata, te malan kat pa katram kin. Makikip siya bataga usmat lasha ingin na masingan pa ilyamit. Masingan pa ilyamit. In other words, katin na samram kin gospel siya. Men me siya ya befakan na siya lang siya lo sin ngon. Moling ngon pa samram kin yak. Fakon ngon lang siya. Katsamram kin fakongan. Diyan na kaya oya makatash kim singing. Tana, matash ko siya, pangay oya siya may na itaga. Kalamin na si kum. Nage, wisdom siya lan machi mataga kaya ngon nan kata. Tikay, fashion na me. Even got to the being led, guided, praising than God the Holy Spirit, enacting na siya Genesis nega reflection kat te kain sum namin. Na ingo siya, nga fact kaya mo, in order for us to move forward, kada na align us back to the original language. Again, 1902 language, lang mata siya. Kat fact move forward. When mas mataga, ushe kept, nalalap siya, fact niya, ignore na naman siya nga, ushe, te mataga ke ngon lan ka. Tiyan. Naro, gaya matsubulas nga ba ke kapamen niya. Sige nan ka ipsingan. Sige nan ka ipsingan. Babala kalam yung mga hindi lang serve God in memo. Nakan gat fegi masing. Gat kiya pa gat chivan. Or din ay kek lagan in trampram kin malan God. Man gat din na lang si God. God lay guess na siya mana kayo. Kas mo lalak kalam ni. Nagagat pulir siya. Din na focus na siya ni. Tagal siya ni nagataga focus na siya. Or kauli God. Kung may long trampram lan man nila wangan na pay. Kata kaya. Wangan wisdom. Wangan. Men if all wangan wangan kamo lasho. Na vin kung ba mo normal ma siya mo man na Elias. Elias na made up pagkatashkin. Katil wangan niya. Glory lan God wangan your ocean. Wangan agad glory ma somnigi temple Jerusalem na. Never na siya kakanaus na. Kadin tagali na kaya takot tayong matayong yoklan kat na sikom. Nakat sumnagalay wikat na. Masing nga bayan ang flokin kadingin na. Kadin folok na nagakukan kat. Siya na manas ka mga anak kayo. Kadin na ang flok na kaya. Kisipay siya nga kat oya ba kilain siya kat long kaya. Tiyan tayo la proy lash kayos. Kaya lash kayos. Takuusin ting na kita malang silan lan matlan ngon na kayo eta e pange kaya lap yok ke proilal pol ting ke me lan matchamang patagon na ke sifeshi lash ta ko washin ting ni ke eta malang silan lal in lan matlan ngon na kayo eta. In other words, practically we become like Jesus Christ, get transformation jima utaka na shiskangon. God practically come to be like Jesus Christ in all aspects of our life. Pangamasing, gospel, ito kan transform God. Ines na mo mata si Lars, nga ganito ka nag-mo pa ising. Morning ngon siya. Pangawaya siya nga, ting ising and feeling siya pang.
filling up the Holy Spirit chipang. But siliagi elin dwelling God, that's the initial stage. Nangin na getspen Agustin la ragat tagat ting isisista kengan God, nagat being transformed. Mol mata siya shigeni, mol sa siya yokali. Jesus lenan kalam ke mol la. Pang mas mga tash ken. Jesus elushe. Eno gading transform, sanctify. Tagosin for fashions fall na sin lem na ke akin che wo na kaiwa e shoes fa ko in ma wo na kaiwa e kap inetal lem. Pang masing. Na sin pa na dagat na landment machine te kain te ka fellowship men wang in mapailan fellowship. So in other words, nga ko may fingem ta kan landment matlan ka din ka din for loud ka lan funi shoes te kan nan ka. Maka tram kin masing na ke electricity matlan fun well nga ning kang diki makikiap yuti kikiap nga. Na fingom din na vi o yeshi masikyak na ke paypal sashi sinata nga na ke wang in call and paypal jinga na ke mong yang lan kat na ke fingom din na liya masing na kiap la ko. In other words, when wisdom lan kat, when in shoes te, when in o yeshi nga. Ito ka na ke o yeshi ma. Kadel silia matlan fun la potaki. Fingom din na liya o yeshi nga. The only way you can see it is come back to the Lord in the presence, leadership, and cut the Holy Spirit. Cut the Holy Spirit in a last moment. And pa wisdom singa. Wisdom me spirit magatambra mo nga. Ay siya singa si Fosluwa. Spirit it course. Nakataka ako still nakimalala. Iket na mga effects. Pangapulay lalala. Nakate sukya kalam singa ko main kek lang kataka faculty na sin may ta intaka na ke mo singa pangai tamanyo effect sike gospel singa fa ko nga kalam kataka na ke lost shifel nga siya kat ndake me wan siya shuwa sa pai kat na fon na matfulu kadene na gospel singa makay na pakan actual sikat lang nara issues fa ko singa is part of the I think om nila na iwan in ben. Wait na yung na siya to let na full. Meshi. If I'm one long shit. But along the one panamish la, may nga mo, may Chris no, one local, one mish leshi. One. Malong the fa, kung masyambang niya, one kem may los, ndake mish la. Ko mo ekin met Christian Christ-like. Na Bible ka naman test the spirit. Di kain kaya pa yak lagat met ma issues ta kang lan kada man pangawala lan kada it protect God from the rest of the world. Na Lord magin God in fact great commission ching. Tay kalam na pay. Ekek na shish. Mapay ligi masata. Na mapay if she fun in fellowship pa kaslan God. Tago ke Rit malan ngon God kai she for loud lal fun. That's the baseline. Kita ko ke Sophia philosophy. Kita ko ke betlan mo tago ke faith alone ke tak ng yoklan God na shish ke wen nata. Katigil lal fun la train pa gospel sing el makay na pakanyushi agad nta dia fakulan ngani aske magadaske modin life in life kata sanga la ramalan fella kata na shuk na gadi nakflachi God through his son Jesus Christ and become like him every day of our life. Obedience is the best form of worship. Akan da kamta sampra mga timol kayo useless. Na lang siya katimit wan matagamit tigi kat. Lang siya matalang rush. Pa gospel siya. It's all about love. Kaya kung sa kaya tari kaya ko nagaywa pal na kaya kalan wala na lal na kaya matay na kaya wa among fushesh.
sangkula na sin papa share kat taka in fall in met ipe sin met usulan met wo lan galen. Ata lieta na shima from kinya yok. Wana wala no rek makin jala ta singal taka rek makin ma ishal from kin pe. Tak from kin el kapuk lalan el from kin me kalim sing. El from kin me light. Na ke losh sing. Ata lamana ke ta na pange masing ako mas kemit. Matlalal fungin na kayo ma poli la kalam yangan. Matnda ke kalam lan God. Isuste ke ngan lan God. Nang akom daga wana in usye wala na shafta si makaden sang glorify God ngan na kad ene na pa kad inte sukya na shesh. Or masi kuna kum. Pakadin fakat wosa sesing. Tai finga tia na ke o yeshi makat taga limo. Man-made shit na sin matlas ko sa ine. Tana pa usye losh si makat liye. Ni mo siya niya. Te kalam lan God. Te kalam lan God pa kadashkin. Na sangkulo lash na sin God. Dagat liya kalam siya is part of this life. Ta kun nila kalam siya ingkaya swan ingke. Kun nila chija ngatang niyan choose lam tang. Inan pangan o yeshi mga umashket. Katita ka fa magat puli ki mo. Katta ka alle fa ka ki meta nes makyan da katta ka na ke mula siya. Sumni ki lord siya. Taka na ke kalam siya. Naganda ke kalam siya wisdom ay taka. Kalam siya taka in kasaw. Wangan na pa kalam siya may taka fela siya. Wangan. Shidman na som na ke supremacy lan me Jesus Christ na ke creative creation siya nga. Kada som na el na make me. Kasa ora la mana gawain ka sa fel. Kasa it laman mo ito. And waki Jesus Christ. When pangan o siya fun na kan sangila makuluklan fela siya. Na met na kawa fela siya met kuluk. Kat na kayo met kuluk. But silos na kayo mga fula ulit lalal pong niya kalam siya nga nito ka ngan kadilya na yung met siya. Na pangan pel siya ma wisdom lan ka dito ka. Kung te kayo nito ka mdaki ab lost lan fela mo kung met kul siya na ke malan God. Tiko. Siba na kaliwan ni. Inakaya ka. Kung may loing da na, may kul na kayo mati na mdaki ako klan God. Losh. Na ingin agad ke. Losh, pwede losh pagkadash tingin na. Wangin lang met losh, pwede losh pagkadash tingin na. Mein kat som niki malan God. May da uskat. May da totola. El dal lima nga dal totola. Dal ko flanak si wasya. Jesus Christ, wan totola lang. El pakatin na ke mul singe. El pakatin na ke cleanse up singe. El makay na pakanak si wasya God. Kat esan laliki. Papal matal. Seksi naklu. Na pia kalim. Pia lan met matagal na met pas ko sa nga. Wan. Men kat esal la. Kat esal la. Now a living hope singa ita kata na. The only way you can find the living hope na shift mat ko sa pa papal mata singa. Paano na?
Papa Matanatus. One in Shai. A Metas Kushai. Ingumata in Jingan. Long Mange. One of Nakshak Shakshima. Shia law. Can take a charm from. Shia law. Nine Vatnashum. One of Polylakalam. Polly. Nala Lalfungimo. Chisha Lakia, we get Belging and Actuashima. Not gay one on Metkoshai Belging. If in tail, nga ay setback. Nata ka siya na kalang mi. Elay mal sumparo. Ne katil fact na siya. Walang bangon niya. Tana malam niyo kata nga sumta per proy. Fin shaki inikaki. Makadash ka nga. If in malam might mi siya makadash ka. When may tanaga wa mi siya. Kat mi siya ke karta na vidan na. Even got the issues la itala malan kat me kat mo ingena kat faka kalam singa may time takaliki lost singa ingena we're not in that lost when lost pagadash kingena or a wangan me there's no growth in wisdom of the Lord. Di pa nila le sam sama mo may kumpang niya li pa ningin may liya si pagadash kingena yok super kadin kalam inagan tagal non ka follow ka uli akin matake mo uli so therefore we can grow in the spiritual wisdom. Kulo man lap karslan matagay wa kat kulo kaksakin ga cash suwas matagay nakayikat wala lakay matlad fun well ingena ga dakkalan mi inaksuwas matpas mo right. The moon makatachin. Jesus Christ became foster of Jesus Christ. The floor and bellow, Amun and the go, Axofila, Relic, Ukamin Kadia, in oil on Chilan God, but never got Benjamin on two, gonna get Molitina to one, Akalim Yang. Grow in the fear of the Lord. Grow in the fear of the Lord. So that she first grow in the fear of the Lord. But then you know, watching on the guy, I see a sort of thing first spirit of fear of the Lord. Watching on the Mitland. No man lap the floor and pelonation from the triskal at the go. Akfonila matching in a rela Ukamin Kadia Lash. God bless you and your family. Kat pino man lap yarsan okay mo. Awal triskal. Well, lo malap nga nawal got le. Kaksin got ke Wiklan sa paru si makade lusin plasi kadi ke malutut si makatash ke kilen misingenge. Ana faklala mapay si wasan kata pa in kol mo lasha. Nangan kain takawin akilin ko mataka wiya hindi kaya confirmation ke akataya na fan and kalam si mataka pengkashikat kilen misingenge ke kapkapak nin shuke tak singe ke Christ nge. Lo malap tam lipan ke multiwowo papet tamta lisiana la kalemenge. Panpain kom tamta lisiana lo malap o epe tamta tamae and sikra ekaibo pe kulo vaksin kat ke ashpelo min wigat ke malutut si marsh misingenge. Ekos na kay wama isla pelwo wala inga japojek may fakla akkay gat pe. Ewo benasyo tamdal talpe o backer global lab fas makum singa tamdal lisiana kasikat pel na kaywa global lab inga we penalty na fan and jimagat is the vanitary yung tam lipan nga. Madili madala ko swin dipsilata na ma tamlipan jam kaya nga elalena taka akie biblical observation neke hermeneutics in kanrala duti wawalal. Alam na nga wipe in siya wawoke.
Napanangarangan kain wiko bosma dikia pasange inkaksikin kat ke me litibo bosingain kasikat pelin katis mga ben transformation na ke maulasyo. Tamen mitsyong akden kompe kay operasyon pamaway klope wikom yang tigin bolin damdal je wiyaske damdal genye glomalla peke arslom ke me inkain seporak pepusem wikom yang damdal genye Charlie from Columbus, Georgia. Tamil Lambert Jackson from Hawaii. Glomalla peke kasi makosura lang ekewa. Damdal lisiana sudpe sukak message silo ngayon nakaikat kewa. Wikom damdal bed o si Thompson. Glomalla kus na kewa ma aspeki backgroundan. Just watching. Naging akademia tetapong lapasikyak nga. Pangay kata Divine Invitation lan gat na si Kuma. Kuwasta kala na buya isinje woke malitutsing. Wala tamal lipanin kain kali. Takpe gulomalap na siubos. Ilta kakataya ki first sini ke singalakos. Tukun first siluo ke introduction mal de gorelan. Nandak fast na ki o yes ma Paul makin Thanksgiving in prayer. Nara Masima Ilorela, a way of his life, apit silal. In private churches, lal na sum na ke katiye. Alena il ne na kewa. Na ke kadita na ke pa tamlalipan nila kasamram ke na ke kata example may sikya ke pingakum te sustain ngan. Self-glory, self-promotion nga ilda ka ekan fisiyak mo makatash kaya. Nara constant prayer siya. Si characteristic lad bol nga pa alin na ka academy fervent prayer lalo. Paksyavi in pray ke kumki congregation lasha. Na ilda ka Pasakot fani na din anin ka nakataya pa na tamali pa nakataya kaya ngayon. Kasi benfak kulo lalan. Na panangara inwi na nga kuminte si fenalalal fungi ki makatnan kaya ko. Polel alelong la church nga ki fasit ko ran ko orale pa pras. Lalal fungi ki Christ Jesus. Nusmo nga ko akademya. That all of God's people acted upon that love. When siya wusipangan. Naraging ako malal fungi ki when gulo si fanan din gat nga vertical relationship siya nga kampunan siya nga taga naki Christian life lokum. Na of course naki inmastun matwiya siya pa horizontal langan. Narakilos o kayak le inkain lalal fungi Jesus Christ an. Elos aski masi makataga nutikeng. Ako lang nakitagalan lem. Joy of heaven. Look forward to it. When pensing ako asmasing ako makut ke yok na ako hindi petse si lemen lasa dik Paul. Ako lang confiscate na iniwel. Open arm. With love. Elusi masing kami nakut na ke. Nangin na ke Paul elusi masiwas. Bayan na yorolosa. Masing ka tramram kung kim dawa kiyanda kata na. In kanaos la irseng. Irseng ke false teaching. Matlili matlala. Kadeni na kadin fact checki. Kemetaliti kata na ke akademia ke orek masgalit kos. Ke Paul Silas te divinan paraya. Kat papel fact check ikat. Na question som na ke ukweyan do ti sila tamalilipan ngeta na he left no stone unturned. El da karla na kataya ke maswas pa singera foretelling lala. In fact la na in siwas la.
Pangay makataske. When gospel singa tako, di mga kum kilongo, mamay kasi yakum na kimaswas pa ya, bangay good news singa. Nakita ko na sinmet closing nga, itilad Paul nga, it's good news. Usima pa ya gospel singa na silos. Awike kinla, may sima supoyan nga epapras, ilalasang na sil Paul. Dan kan kalim ke kap-kapak lalos. Mapaya singa pa sang kap-kapak si lalos ngayon siya kilalmit-mitan kata. Ora tamli pa nilta ko, leksyon na akkalemi mga polel, leksyon na toneng ko akonye. Mesira gospel singa ilta ko na para la difference ke Mola siya, kaya siya pinilos nga, as error ki takrin smilos as kaya. Na panang akkalemi kita kalak kim dawa kiya, wala tam lipan na. Kainin revelation nga diyan na sikya. It takes somebody, a man of God, with conviction, in kan pray, seksin ka din ikesta masuwas pa iya. Inte färske irrsäsingar man iljasi. Man kommer inte rit på även denna lång som därför. Man näsna uppe. Men masiwasan gata usinge pa. Eta gata na isla mama katlipusi matena fakya kadinara. A pas ma fakya kla kalim ma kuminaske kataske. Nara followers of Christ set down Lord ngan ke sin ka guilt when saksing sa konge mafin gumfin confess tapo Jesus Christ when glosi fanan din God ta ka mi set kun den tolol molyak nangakom kan ngatang li life for ngakom in kan look forward nan ka sao ora panang mukui di okshima sikyak misenge ilalaw siya platform na wuwusin fakak ki gospel siya na sinmet mo lipsi lang. Tamlali pa rin dan siya nga luti ilaski makataski nga maki testimony sila alma sikyak na sila. Kakumakula. Napanang nga ki Paul Epapras takay ni mukui as faithful servant nga Filimon Shamram kun ki saptalong dole madalana fellow prisoner. La del to ni kaul ka Epapras the top na Paul den ni som. La literally ka figuratively dal taganim kuy. One split ke Milo Sashkia. Patam liban Shamram ke. Na panangara takana sikom makomendila Oye nga kilos tagay ni rek ma fakak ma siwas pa na ke church finay Colossi. Siya Paul so nasom na well chimis na ta siya nga. Ito compact na ke line kain sang unwala lutiki kiyap nga. Nara alana taka in sang na siya los in kan lang si siya sin siya. Na te lang si siya mo kaya nakipel te los to kaya niya a fellowship lalosan. In kain, Paul in fact, king amdan singe pray. Ma pray, anang wikom namta, in siya sin siya fellowship. E king fact ki fellowship, ngay tatay lang asum na iya. Mo inilita. Ilita la relationship siya like Christ nga eh. Kaya nga madalda ka silya kinela. Napates sa spirit siya matamalipan ilvakya. Lang siya singa kalim. At by-product siya ki molsa siya in Christ. Ano ki room maker, fasimiko siya kalimbi. Ka-finish siya courage nga, tolu siya nga, taga nakalimbi na siya siya. Narang ako lang malap ki, baluto ta ka, nga kuminte, lalal fong imars sa matlas si Vena, discernment, discretion siya nga, wisdom siya nga,
pataka te kalam ke discretion kum kan alena ito kimapai na masing na nyurukom na somna yurun met Colossians ke discernment nash rekmagan discretion na tegan ko na eklapie dutikikiep matakang na panangara telkain mata ke mapai mayen mapai will set you free. True knowledge el kolgat na ke molin akosten na pay nara masingan mako kolyak ke kalangan madal sa siliyakin ngako min kan transform in Christ-like na panang era usin na sikom gat eken met saksaksing lavastikon lem ngako min kapkapak ke molingan lasya pange mol siya ma yokshipe worthy of the Lord. Tamliban bange kasi global ak na siyum in fact ki akataya wulong ki kumikesta na sikan kan diyak mamay kesta na igekta na sikan kan wikom ke maluto da lumala dalang aflogon na yurum kumpidak na hash well fin ke boss singe nga katikat ke pura ke pesinge Yatari na ngasyon sa konge minsang kaliye ngayon pa faklo malap kita kalawasan na kaywa kulo malap pe ki faklo ma tamdalisya na pangi makataka na yinengi ngayon samsam ko na ingkan taka usi mapai siwas ke kastan kata manana ki akademia ke papantik kuman papena taka akademia ke nge sanctify them through the truth. Thy word is the truth. Na pa isang compatible isang actual sila hearsay of false doctrine malitiyak nge na ingan si mapayisi nge katagan ni pragi pesi nge kat kaksyagan kom kat papat marsin kasaw ke maliti si makatis ke kasi nge in kasyakat kula malap ke malutut kel epapras ka fin nikel Paul ka met sap met mawelal in the fascish in sulpena usena ses yokshipeyen takrin meluti pa si was matakagaslom kat kaksyakin kom lagom usena ses kadin lalal fungi ke pukon ngolon kosma rela papal nata shange ke oleng mata ay beoleng sasya siya kat lalal fungi ke kat papa kat wen kat ngan medal kat kulo pa ke trilogy sima tamlipan el taga pa katay na siyesh hope love and faith katin kan sulpan akay kat kimon lalfung ilasya kat kaksyakin gom kat papa malutut nga takala na tesis na kipela inakay kat kimolin na lalfung ilasya kat kulo malap na siyum ke walil si mawikat ke kasinge elos pa som tafula ke kaslom matawek irun siya ulalos talik na talos kanatas ng kewa en fakalik na fin fell on the phone na ke metalong ulalgos fasing ulalgos ke langulak kalimbi maytain kain ilangek o kayak lagi kaslom mapay siwasa ingan aksikosya kikatle mayan shenin alom malala elfishesh katlip pusay mama te file ka dinus panang kat ni Sheshu kat papatamash kumin orek main God kashikat nakmanas kumita ke pisin met lash mamta in belinasyo laki pesingi katoagak pekim tawagin tagalasya kelos ma fastikikat kat proy ke siya ulalos kat proy ke talik natalos kapas na kayo mahas tagadinitala wangan siya sa fastiki kay no yengi kikat matain belin nasyo lash kikat matain belin nakan lalash kikat mata pangon kat makaimdel ngan lom siya kum siliyen kat matlalalfungi
orekma. Kat matlalal fung inakes makinya matwiyas na kayo. Mapatata na nakla. Elosin ita la elos siya makain fashion. Elosin kan syukum. Orekma lash matlalal fung ibain prayan katashwe. Inakay elos. Inshakalos siya kin praylash. Kat pray ben assume. Kat papa. Keshi pendalik natash. Metlash mamtain manas na kimano. Nakmanas saplak mekalye. Danin cielos. Elosin ita la kumpatakta si maita mana kewa kimanos. Kumure kat ple. Kat pa hapex of your creation. Kumitayin nalash kasi. Kumitayin mat deficiency. Lack. Makat sa fallef tutuleke. Kainin na ke. Manos yung ngayon na. Kung makifan na kayo nakfon yela. Panangat pray na siyong kat papa siya kaya kumitlash na kayo. La condition pa kayo saske. Kasakir kuminurik mo. Kat kulo malap na siyong. Kat ako laban fast na mit kipesingi. Takade sampe katalik na atas ma. Patatyang penake. Elyalan kaul kisipin. Masaplan fela. Kat nga siya kamin kasya los. Elosin kain, aksafila, si kasak may takyang na silos. Kalas may takyang na silos. Kalusya may elosin kain, kaul. Elosin kan rek magin pela. Ay na Paul Silas. Kelos muda in copper. Elos tiya fulayak. In pray kaksyakin gom. Ekom talala sinin kostalos. Kat papa kat liepe. Masikya ke social media misingi akmusin siyas. Intiya mo kuy. Makmanas. Kasha oya na kaywalan matkol. Inte rek makun kama shirolosa. Enam fin matelos kola. Alosin kain lieten. Pain nanak. Inorek makun kama shirolosa. Insang aki weye. Talik na tumo. Kat nga sige misalong. Kat li kainin terror, kat li kainin chaos, kat li kainin noye. Mamatash si vena kat li lasafal. Fas ka na sindalik sisip nata singi. May yan kat siyen nilosin kapkapay. Pangon mo pangan normal si may nanasyo. Panangay wala na yok sipe. Kadin fox si fisya kikashalom. Wala ki mas na lumak kalim yung penashish. Lakat fin pray. For folok na yung auliya. Kung vakain mata. En shumin kashaw. In the book pray lash. Kastom alanak kayikat. Kastom da ka inutikat. Kayikat. Aksiwasyikat. Akataya masiwaspay. Panangkat pray kamat kolas na kayo. Malip siya lape, ki section si may dekle, ki si testo ni kalme ko slong dolu nge, ineta kalme yeo, na ki section dolu ki tabernacle, ka fin ni temple, makumak kalemye. Solomon, Zerubbabel, Herod the Great, Paul el Faklakat, temple si misingi. Lela ka din kayo nalala Ekan siya matolin liyan. Tembalom siya anin kat. Kadin ka nakay matwiyas. Matlili matlala. Prayla siya pahingi. Insya kaya kininalas na kayo. Oya pen fakuloma lap na siya. Layla kalan pakotin. Sisin silan ng dalomin wikat. Karingan kat. Amen. Lamalap. Tekalyagi. Unsa ko ngayon dako, aksafilat ka nila sa nga project pe, may fakla was mas nga, ang unsa ko tagan ginanakla ko.
Mabu